Kua tutuki I te kāwanatanga o rātou hiahia, mo te whakarereke I etahi o ngā āhuatanga o te ture ahu moana. Engari, e hari te mea kāore te reo whakahe I rāngona I roto I te whare pāremata I ngā pō. Kei a Jasmine Pearson, ngā whakamahuki. Kei te tauihu o te waka ngā momo rāngai mā taitai, ka pāngia e ngā whakarerekētanga hou. Hapu and whānau level Māori interest will not get a look in at this. They will be pushed aside. Mai I tēnei takiwā tai atu ki Hauraki, kua tīmata ngā kamupene Māori te kuhu atu. Ko te manako mā te pirehou ka whakapakari tawa ahunga. And will not get any access to water to create a local industry for themselves. Kaore hoki ia rikarika te whakahe a te hea mana o mua o te kōmihana I ka Māori. Ia te pire e rere ko huki ana ki rōwhare pāremata I ngā pō. A tiny part of the Hauraki Gulf is dedicated to fish farming, and we're meant to see this as some sort of super victory. E toru ngā upoko matua I tirohia e te whare. Ko te toha hou ki ngā iwi Māori. Ko te whakarārangi I ngā wāhi ahu moana o te motu. Ka pēhea hoki te mahitahi a ngā kaunihera ārohe me ngā rōpū whai mana ahu moana ki raro I te ture. We will be supporting this part. It won't be easy, it will be controversial, but we're prepared to bear the burdens, sir. Ko te matapai a te minita take ika, ka eke te wāriu o te ahu moana I Aotearoa mā te kotahi piriona tāra hei te tau 2025. E ai kia David Clendon, kei ngā rangitu hāhā kē tērā matapai. I think the iwi leadership, like so many others, have been blinded by this $1 billion number that keeps getting thrown around. I think that needs to be a reality check. It is not going to be a big bonanza industry. Heoi, aha kua ngā whakahe kei te haere tonu te kāwanatanga me tana kaupapa. Ka riro mā ngā iwi anō te whakatau, me nā kua tutuki pai iaia o na wharanga. Jasmine Pearson, Te Karere.